Ioe a olo walofa ua susua moe ngā luanga. Whātunga mātako fie ia mai le tasi o tamali. Wailonga i lana tautua pese o whātunga a suao leala i tango moa toluono Felice Mikaele. Ia ma le pese ma whātunga le nā whamai ua susua moe ngā luanga. Sa le susua ai ona o loua lofa e foi le ngona ia ua ta oto ia tata manino ma tata o ta ulelei le ia so ile lofa ma le anga le o le tua so suai mo nga luanga o Sofia mo nga luanga ia ma fatupulia le langona fia o le nei aso ia ona o me u fai le tua fa ta lofa mo folo fatu e se fa popongo le proclame o le Tautai A'e. Ia ile aso faʻasifo ngā ruenga whai o le nei vai aso tautua fo aso wharai le aso luso ma le tolu le masina o me lua wherua se furu ma le lima. Ia mawhatisi atu i o maa aloa au le lei. Lango sua ele company malosi le Eveni Pacific i ni usila nei po au kilani le malai lele. Ia le iai tatu ofu nei ua soia i le fusiua ma le tatu su. Ia, manga e rofua. Whaatalo whaatu o le lanu mea mata o le lanu o le ola. O le langu o le ola. O le, green is life. Yes. O le whananga o le ola i fōre. Ai ua matua tala whea unga fo i ma le sangi mai o lo o fōringa au le lei Godfather nei. Ai o le ola a le ofu whafkai e vengi mo le. Ai. Ia, e whalau loa i fo. Ia, masi o whangi o mamangu le ofu. Wa, ma il material. Ma rosi le material o whalonga aku. Ia. Le lei a koa. Pe ua toi wha ma rosi le material o tino. Io, pe ua kaki ofu pe ua ka Superman. Ole ese nga fo i o lantou mamanu. Ia. Ia, le tau te sila mai. Ia, o walu pe yor kamare, pe kau e pe kau whaai poi Samoa mahawa. I pe o le ofu le sami, ia. Ka vai kur kelo ia kifi e po se ale ia ngai ke vai. La yor kama pampango. Kama se lolo le kedingi. Ma ngai ia. Lava. Ole le asi ia. Ia na kama kele de ai tele inga te sa taua. Io e tau le maua ia manono ai ngai tai o le moto le ia. Ia langa kamo le ume. Ia le na ia man tua pio ia e tele na tai o to pio ia moto fo ie. Au kamala ia e karangolo i kama fu asi. Ia. Kamo kifi. Ai. O tamana kele inga kaya ia. Ai karangolo lai me tau ole ililia. Nei ro ke karangole o kameu ke karango ko apakoa o vasenga o malie kama yo apakoa kusa ole asi o le ngalo o le sumu. Ia. Sau wale manono. Mea wa maua irka kai le whangu. E kau kuku wakua le penga le roroko. Ai sau noa kaut whara kango koso mai ukar pa umaka. Nā fwe ara ke aro karo menga nanga kere fwe le lo ke ma ko menga. Menga le ke waringa kai whani. Ia. Oh, le ala wo maua. Fea, kama yo kifi. Kifi, funga o sea. Kama ngai fola i lumo e le kango isis. So le tua la ua ai nei i lalo i vai a rofi vai o ngai ka uku pia tau tala ai e papai le yo mai lalo rofi vai o le antaua le asavea ia kala ia langa o ia ia sa fa o ko ile kule o i le atu atua le ngama ngai kele ngai ka mo ile i wa ho me kele ka mo kai ko me fa fa ia ar fa lofa male mo nga lofa ar fa tu lima mal fa felo malo atu fa yo faiva ia e se foi le tou se mai ia fa ftai nei ka tatou company ale Eveni ele ngata ilea ia tele ka tatou company lang no so ai pe wa ma fele Eveni on ole so for ole tu langa fo i le la e mar fa la wi loa ava bela o lea wa e rush o mau whaataunga. O e lea malanga mai. E te whai atu lea e sau neila e toi alu i Hawaii, Amerika, Hawaii, Amerika, o nisi atu nu uma Australia, e kere alu Samoa.
a ua ngalo ma ianga a felo inga ni la valele ara nga fo lo wa fe muli anga ke dia yes a fole na ele o ala mana tu mai fo ele shopping center le ai nga le warehouse pa wa nga o le shopping center le warehouse mara countdown ni la walu la valele le center ko Kentucky le ka ke nga kongo pa sanga kongo Kentucky mo le vengi le si le na le kapaka alu wa fe ia ina a e alu watu fo i matau iai o lungor tautai a'e sa e mau ai le fasala longa le nei yes after you to si tatu vanga le sa mai pu ele te i le to fine ya da wa hoi ya mafama le fionga ya masoi ya male la to au malanga le ai nei to fo i America tayo siri le lua fetala New Zealand na fahalu ina le Eveni ya male no yo nisi o la to fa after le lava o se kampani yo ba ku pe kasi po lo i va ka lu well, level Eveni. Level Eveni Carruthers. O so nga mo ia fo le fa lo ba ku pe nga makama i Melbourne. O ku fiki ia yo ku Melbourne le manga ya Melbourne wo. Yo ku fiki le ai wa ku Samoa. Malo lo le lo Te tu mai fo i ta ia ila le vai nga le te wa o to e tino i matu. Ana no fa ia tu o o kara ikiki mai lava. O Eveni. Ole fale ale pe yo e fai o fua onga tulo o ia e ta uroa o fua onga se vai a onga uma me ta wa onga ma wa uma ya ko nginga ya evi o pasinga ka lengi fo le wa fo lengi o mi a ele be se o e ang su ma kanga nge ya fa wa I think ole time lava na lato na move ai lord company I to inga ia aloa male time na sui mai ai wa social media I whaalawi loa. Ia wa amata fo ilai tama whana wa Samoa e whai malangatu matura tō ninga au laka pi au umatulang whabena. Kusa o ingale na toi si itia mai ai ma amata na. That's how I no ila umai. Ma ngai o le ko mai le style a ka ko wa porque le faringe wa su e inkia ia of. Ka kera ko longo fia ele lenga press ya ma se foi lá wa se fa mau longo of le fa mau lunga e ka mai te official attire foi le fa nga fo so se me ma ne tua e o su e professional way e ko kusa ma su fu ele su of king o ai lotu tua ngana le ta te vai man tua la nga tala no la meno su I le ato ka ilo ai ngisi su I au te loa o le ya ni se tu ma le Filipino I mengi yo menga su Fatu ai foi o te boka o le ko boka vai factory te tele factory le su I mai o fu ia ave America o fu tino o fu so I uma mai ia o masini uma me uma fatu o ki pinga o fu me wa pe o fainga o fale le wa I fa ne ona po e ke alua wa mai le wall a ko wa mai le fainga o poku tu sanga le power mele fa I ka muta ngar fa pi la ngor fenga nga fale fo wi o ye nei ni si nga le mai o vivi bo fa ngo fie mai e masini me so pa wale le nga ruanga ka muta la to wi mal tanga tale yai o le read le aka pi or fa pi ngor ka po ki fo fa pena fo ina fengo su I o ye ni te vai pa le ngi le o fu mal pula BLUNET wa va ke lang mai makamon vai le man na ya After for your tattoo company, initial tattoo company lango sua. E pe yo le SMI. Fa taunga matulanga I Samoa. Fa le fionga tama tai pule malvine. Male au fainga wenga I Samoa nga tai leo le fionga ia mayava. Leslie. O ia o le pule nei au kilani. Mo ila jaule sa tu ofisiri mai mafai ona tutongi nei au kilani lau oka. Ai piki Samoa. Mafai jele o le taimi le au te fisiri mama o numera o le taimi ale alu le tatou por me maloronga kai mi kongwanga ki ngofo malau ping ia fa mo wal mele tupu nei ia tate fa tu mai lo mela ale e mo ko bi me ia wa va ve amatali nei aso pe no fa yatu ai ni swing o le tatou por me I se itulau va ve mai luma po o le afo istulanga I tau fa tu ona e ni mafua anga tatou
mafuaanga e te tau ona suia ia wai pi silia ngai role le se por kalami ia ono to fa pe foi la ia le o le wodi ia wala ngor mele u fa longo e kau fe ku ka wele ku ai we bambe ga ko spo kala mo ko o siaka e ku uma mai Wantau fetu ele tu no upea ona le sita tu pokara ia ar fiku le ia fiku ka manga fa se le wadi I se po fefo ia le fai maka le ma le ia ai fa tai le le tu ia ole fa ona tatou wa to fe ro I lungo pokara ni vanga le fefi nai fa sisilanga tatou ro le tatou issues manga ia la ngai le umisa tu pokara me ia pe tawon ta ele leono wa pla for di ma wa mai ali tatou proklami ona ia nei fuanga ta wa fo ole fiafi ai Ryan if we have that birthday family mole lava ia le sila mele ele o sawa ma take runga I tatou proklami po fe o te fawa okay so kiro let me just have a look ile mangol tatou ia ole famanu yanga lea ia there you go ole fitu se furu tau sanga ole sunga ia whaamana tunga Sunny went happy 70th birthday to the most incredible husband and father whaamana tunga Sunny went tomorrow yes obviously it's tomorrow but advanced birthday on ole ie o siaso ele set program tao tomorrow we'll not only celebrate you but also the love, wisdom and strength you have shared with all of us. You have worked tirelessly to build a beautiful life for our family, always putting us first, and we are endlessly grateful for everything you've done. Ia sanga fa manu ia pele tua ma toe fa au popo nisi tau sanga se tele tatou te mafutai pe alo faanga maya u lau pele to tasi kolita malitafa nau Zani Rudy Harry Avia malitama Aaron fa pea ta grandchildren ia olo faanga mori po ia na au maisi au mana mea ia kolita fa surprise ai ia le songa birthday boy happy birthday ia I lau songa fa manatuna amu ia nei tangata e au dia la ka fikus furu ole au te fatore malo sio tangata o le tala le tusi pa ia a fitu se fulu tausanga I lunga atu o fia ia I le atua sao ka fiola ia wana ngakiri kai kwa lima ia o nisi o tatou whaasisilanga ia madia se ia o mai ia tatou producer Samoa ia Ryan o ia Misa ia ona avifole lunga but tauti o elisi tatou malolonga ai o le tatou atu malolonga le taimile nei a foi mai loa ia ona tatou tele me fasolo lea ia tusai o nisi o tatou issues ia mavae ngai fia fasoa SMI Malu le hatu o lo fea fio ai au kilani li usila e tausa I lia di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la valo warehouse markau town I le malai malele. Le Eveni Pacific New Zealand. Soy fu manuia malangi ma.
O loo ingoa o matai'a leo tasi nau mea tau whao. O a'ua lawyer Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wae tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Salo Falava and welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Wa fa tolu le tula tolu I le dei vaenga o le afia fifa malulu atu inisio o tou le fa to a maua ma meli mai po le mea o le live sa o le pele. Yes, we are coming live. Ina ua afa tonu po ua tele titi le afa o le tolu le vanga o le afia fi. Ai le aso frai le fa talo fatu I le tauso le fionga ia fonoti tu risi. Oi, o whakasi manu. Ele misi. Ele misi le sunga ia fonoti tourist. Ia I rungo le tātou wa porkalame. Fatalo fatu mal fretua. Ia me se vole au nanga fo ia le tamari. Ia ia langa le o le tua. Ai Kakogusi. yes, kikia pa uia cha urvanga le. Ia e fa malulu atu I le tele o tātou fo I o lo tau sa ili mai tātou tusi. Toru se lau tusi Samoa nga fa vai ua mai a. Le ua place le tātou oka, so in few weeks toi tau nuu mai. E tau nuu mai lo foi. Ia ona toi fa ailo atu la ia lea. Ia ma fa alau ilo atu foi ilo na tau. Ai mo le taimi. Ia fa malulu atu. Ua le ese tātou tusi. Ua le se mea. O ma. Ia pe ia na longo puia li ia tu lava I taimi fo ina tau nuu mai ai. Ia le asa au ngani atu ai ia tau te awhifio mai loa. Ia ua maua le tātou tusi ia awha pea ia I think in the next 2 weeks or so. E toi maua le si tātou oka le foi la toi place le tātou oka. Mo le toi le whawhitai ma le whamalo. E le teilo le si vaenga le atau ano uloa I le au whatau tusi no mai. So leo mai papalangi. Papalangi e no foi I Samoa. Pe whaau I Samoa. Ia. To tele la tau no mai e whatau ino le tusi. Ona o le tūlanga. O la iai ma vaenga Whapirtania. Foi le whaaliwinga upu ma tūlanga whapena. Ai o wa ta faʻasoa levanga o le afiafi. O le whatoa umatu le prokalame masania I a le taitaifono le vanga whawhai le whaatutu I le tusa moutasi. Ia ma le media. E ta ua le fufolo le fala. Ia au te loa le na ua no fufale le tau fina ngalo ma ta upu sa fisiningia ma whaamani nonga fo e sunga le lau le mali e toa. Paul vaenga ta ua le wa ia tu fo I iai o lea ia tangia mai ua te tala ia le vaenga fo I o bail conditions. Me hoi kafu passport. Ta fia o le whiarua I ma turanga whapena. La ua matala le vaenga lea. Ua avese ma. Yes, la ua avese le na tūlanga. Ia a o la ua iai so ua mwhaiala na whiarua. Which is it to me, to lower. It was the silliest and the dumbest. Ia, o se mesa le kamukupu. Ioe. Ia, wai, o le fisili o ha risk o le whiarua io. Ia pela isi tangata fia, la tuma moua tua ia, ma so la tua ia ele toif. La solo le fai paki i malo pa venga paro ko luma. Ia, al vaenga la le na. Ia, le e fafta iai. That we can see some common sense. I tūlanga o nisi o tulafono ma nisi o vaenga o loo wha mai maui fō mara kaimi, resi kaimi. Ia, o le mata upu le te mana o fo I tate a whea. O le vaenga I le pakeki. Tala noanga la ma whinaunga o loo alu le teimi le nei.
po o le a ea le mea o le a tupu e le fono le nei o le a whaataunuina le veisfo pe pasia le pakeki pe le pasia le pakeki ai po ai fo i o le a lango inga le pakeki ai o ai fo i o le a le lango inga le pakeki ka maru se ke ole spake ke foi o nga le ua pasi le kai mi fa kula nga fo le sufa se fa ilo ai isui uma inga i sangu ngi mar fongo le ya ai ke au pe i ra mai ka wa ko e le nga nga fi a nge fo ka fo linga mai e de o ma fo kala i fo spake ki ai pa ke ki la fa yo le so kula fongo ngo fo inga fi me ole mata upu mo le na le lo tama fo male atu no uele na o ta ua e o i tangata e malama i tulafono e o ia tula e pa malana vaenga wha upu whai e o i lau HRPP lono winga antu use si wha matalanga o Samoa o malava o lai i oe I think ai eise me kasi o lea ua kuku wha kasi ai ua mau wai e le wha pe o tutu pa tip inside le a daua o lea ua i oe wha kasi ai supporta za le fast sao ma supporta za le HRPP e lau ke i oe o lai sori kula fongo sa fa efia me ia nga yes o hangi pa ke kila pasi kere me pasi fa le kula fongo ko pasi ave limo kaka ele ka sa fa me fa ngar ku o menga le ke kama fo fo ye ua wa o le common sense le ka ngo ngemi o common sense kasi ngemi o common sense yes ele ka o nga fa se fongo se pa ke a le fa le kongu le kai ala me ka bueno el pongo pa que quiere faire supplementary patch de caroni ala foi faso kula fongo foi nga ku ala ko so ko pa que ko faso kula fongo nga which is o me que le la lea ya o me que le o le pa que o le faku lea o le kamau a inga o Samoa o le kupe le faso soa mo le isi mo le kalor kupi yo le isi pirioka fo ile o le fa nga ino tupe le tunu o le sila me so kula fongo la kelenge i a fa le se fongo le se pa ke fa le fa la so kula fongo le fa nga ngor kuper ke minge ri pa si fo a fo yo le tele yo me la langa o le o sa no manino ia le sunga la o le mali joy fo le fala e lau ke le lango inga le la o fa ilo e lau te le lango ina se pasia o se pakeki i lalo o se fainga malo soli tulafono piriota o lea e tau mamate awa e yeilo utari tonunga le atawa o le mafau fo i lea lesa i eitu ila epa I don't know pa uko e sui e ala ini la fe musu wa inga mafia me but for sure o le angava le ku le ia ku fo i le HRPP o le nau ta inga lava o tuila epa manisi o lana vaenga not everyone ina ia awanga i pasia le pakeki ai sawa i kokongu le vaa fo i le o le 24 hours ua kofi le ao le malo se caretaker wa o le mari o le ia awa a fa penge ka fa se fongo o le fongo ka la infie me ka un karango mo o nga longo lo la ile folinga mai le se karango ngale o fongo ka la infie me wa o le folinga mo kwa pongsa lo va di cha pipi po fele wo el kamingi a fa pela ele o karango ngale pa wala mele ko o le aro fa pe po la lo fie me ka o la malo a sila la le ya tawa o le me mali walang o me ka karango be o mo fa mangingo e lua kanga ke ko linga fongo al pale mengi ngar ko lua lai la lo le fa o le tulafono le fa vai e ngale lua mua o le fongo fa kalai lua o le pale mia ona o matal no ino mata upu fa le malo fu ile le pasia inga o le mea so e mai ai la le fa kuanga pale mia anga it fongo fa kalai e fa mo le fa ya ku roa ko se le winga na to lua tanga tale fu na fa manino a fo il tulafono fongo fa talai ai la le ese ngane mele kupu ole situation sa o ale ia sa mo e kai mi ngar kasi kanga legally nga ke ko ringa fongo le ala uka ko va ai mele le ku le mai o fongo kala ngar fongo kala e ole se fe o fie mele there you go
So, ole atala na le tau te va ia tu ia. Le la wale wala ngala no le fia me. She's powerless. Ele pengo fai se mele. A foi la nga wa mangoa, o nga me kolo o la so kula fo. Yo, wa me mo e kole kula e per fon fakrai se la karmo. Al mele, ele kolinga fia me e kole fon fakrai fia me se karmo. Langa o le pule lea o le fongo. Ma o langa fongo. O ia nga o langa jurisdiction lea. O longa malai lea. Ele so nga sau fua se kulo. E ia o le malai o le pale mia o le kapengeka. O longa malai nga o ilang kapengeka rea e fai ai meo policies ma mea uma vapenga. O le malai o le CJ, la e pule ar CJ o le farfamasingo e pule a ia i ngā farfamasingo. Ai o mai loa i le mauka fongo. O le malai lea ka alo, ka māloa le sunga le fonfikalai. Pora fionga le fonfikalai. Le la ua sila tuba mai tau watu le tūlanga le watu le i mai le i atau. Watu le whafonga mai le tunu. Ia lea ua matua i whei ka lava kui la epa le kua ngai i le lea wakua ngi kusi ia. Wai te tau ona within the 14... Yeah, 14 days e kaunga... Su faso. Kaunga abe, o silinga. Ia wale se me ole aso... Aso lua. Aso lua. Yes, aso ngā sorry. Aso lua fifa, lua lima, lua... Aso lua. Aso lua kaunga... Tuesday. Ia wale ailan se na, ai ole winga la wha amatalanga. Ia, e upu fo ile le al kuspese. E le tutupu fua me wha pena. Wa mokwa le ngā ioi mai awhia me malanga sulima. Wa mokwa ko mumu aku le epa malanga sulfiku, sulvaru. Ai ko fofole le ia, le fofkare la ko lai moi le leima, mafau fau le me kaumfai. Ele na. Au wangi wha kongua ia sesi. Kele ngi kamiuma. Sa wha kongo ko ruangi fofkare. E te loa le me ua matua i tale ngai ia tuila epa, which is le ataua. Mar wha fonga le atunu, ngā alau e le atua. Le mea le ngei happen. Kei loa, ma nei e se i ukau ku keisi ale vaenga lea. Ma nei ai o le wha mani nonga si a matu wha whenga i ngā, si a matu leadership ngā whaile a solua. O le vaenga lea, o le whaatanga, o lo ui wha whikauli. E whaakanga e lea kuanga e ui wha whikauli. Inga ia wha pere o loka loko por me e wale a mga ia mai por me e ua wha Tautuana. Ai inga ia wha ali mai ai. Wala ngor mako fongo nga o le menga o le leadership. E ka o mai ai inga, po ai kongo kanga kalai wha kui esi. Kusa e ala wai ko inga mea wha apia. Po ai kongo waka ngaka i wha lave. I me whai le finga ngā lo lea tua makulanga wha penga. O le winga la le ufa tuela utala. All these years makausanga wake aku. Sa fa se umakako mafaufaunga ko inga o kuila e pai le lava mal fonga whikalai. Ia kulou ia kore fua whaafisi. Ia o ai fo yo o leu moenga o ai fo i lesa ia korofua. And so ai wa hei kau kere karango. Eri sao ya mo. Eri sao man ko fe sao ko ngwe wa umaka matunga. Ai pe nga sko inga kulou nga o kore fua whaafisi ia mafisusu ia ima ia maisi ia nga le nga ia lela vea mai fo masunga la au le maleto. And nano fa yatu. Nga whaasese uma mai mafau whaapea kako. E pule kuila e pai o pa i kapengeka. Ko e sau ko e pule i ile. All this time nga makoma nga mai nga faila ve kule pale me ia makoma ka o ye pule kongo moka. Foi la nga. Mafai ngolo yo ka o moka. Ke ia le usau i malanga whaalanginga nga o yo ka o moka. Ai ku sai rei mas me le fa fe kai ua happen. That's why kisira sila le melenga lenga makwa puta i fon whikalai fia me ilonga place. Kei loa, makua i sēra maika koe. It's an insult ya kuila epa. Vai e ui e leo koe ngofo i le pawa. Ai wa matua i maa ya mamasi ya siko inga. Wai, leanga ua o inga make ia ilang kupua. O inga kongua Samoa. Na matua i ta ua i le fonfitalai. Whafkai a leo, kulou sungal pari. Nga makua i se ia ia e leo i ngā maraka au fioli. Orka ka ir moka. Orka i ka ir moka. E verkala a di ole fai ia fia me kuro wat. Alarme lalo. O fa pe sa orka ka ir malo. Ka ir malo. That's it. I will pull el moka lang el moka fa single palme. Tu so ile matua i ka yar ko inga. E o mai le so wa ngau ma ioe e remove le fong fekalai.
Leanga, do you know why? The first ever, well, not including ngai ko ingai kuaku. Pa o le tau te tala noa le era le aku la epa. Pa ua le o le kangaka. Ua makua i ka ukingo ai kukongo. Ia langa ile isao fo ia la audi. Mangkua ngare isao lo fo ia la audi ngo fa mingi skala. Ai ke mo ko le te ba ko la bo ko le po papis. Nga mo kwa se ya nga mo fo fo la im fa ngola bo kai kai bok. Ia. O mo kwa ka kongwa bo. O fa fa kai po ngo fa ko ya kule pa. A ku a me kule pa por admira fa ka ke fo. Ngo fa kule pa fa liu le fangel mele. E wanga kongo le fangel mele ke no fa. Kuse umaenga. O makameki. Se mai ala era fangi. E va pa pemba. Del fangi le ku no fa mo le sia besa ku o ke. Ola winga na. Tu sa wo no fo nei mo ma fa wo ma nei fo fo lo le fa. O ka penga o fa pe. Ala, ola se maka uki o le mea le. Tu se pese veli. Tu fo ya. Pese veli sa bungi ai o ka ia turo fo fonga ma. Le mo ave esi. Wa sirsi la kura ku uma ka ko va vai. Sorry. Ole kiria ya ko mangingo fa kula nganga ora ku. Ku so me akora ka ki sa mi kula na ke. Ku so me akora ka ki ka mi akora sa mi kula. Voi o sa ko ingai runga. Tope mai ta tou fo ini. Mai fa na ngo loanga no mata paula na la na fa tar no ngai na uma tanga ngo manga o ke fia kuri makai. Po le sanga fa ko fala inga de melinga lenga makwasi si lenga fa go fo kala lo fia me. Mako ele happen le me ai. Ia i kai mi i ka ko i kai mo kura epa. O li fo mata ila na ila. Kero oi. Ko I hurta. Wa fo lo mo ga ku so yero mo kuri fa. Nga, lenga ko mo. Ko sa no fa pia. Oh my good point. Ai ma ai la le mele ngo musu me musu ka fe fe si o ke ni ngo fia bi yo who knows Ye me ke fa por varia. Ke fa varia. Kuri ma mo. ai mo fa pia makau masias mo vai lá no make ia mo make wo de ko manos Mele ko musu ke palmia. Ke le ro fa limbe. vai si wa fa pia que mala o au pela ora o e malo sia fo ficar ya ki nga lo le ko o ye fa ya o ko la ku na ka so fo la me fa oh my good point ko sa me nga tu sa fa fetai ya sa o le ia fo le afionga le tua me se fo o na le tua la ngai e whaakanga ke lo oe. Anga le stir a pinga mea ngei. E le mangu mai runga. Ia mea ngei le nga ufi a mangu ngasi. Nga o ia lava. Mai wala ai, mai o upuanga o loai, wa hurt mai. E le tupu mo se me whapea. E whae tete a fo te lei la va. Mana mia, kua ika. A ongi usila le ataua. O ai nga makua e kuri ai fafo o John Key le singa kuri fo karai fafo kuri John Key ngai long kaimi nga kuri fafo fo fikalai le sifon e oi ale pe ai o ku ya Samoa o i vai musu kuri e vai ya ku la ke no le venga nga masias mana tua kusa o lenga ngofo ma faʻaoso kangaka ianga paia inga ma faʻaoso fo fikalai tuli ngai kangaka iwa ai a maka paia inga fas le kuli o kuida e pa e lenga kalai le wan ale o koe make ia maresia kupua le o le ngofo vai ka umama inga power fo fikalai ya o le mela le o tupu now ai to tele ia tu malolonga no le wa I le official le tatou fa tatanoanga fo imare male te fono o le fono fo tua mata pena ngol se singa fua a kilani ai officially nei o possibility o me tupu wa officially kele o le ase me o le akupu mai ngai mua e o se fongo lua le a kaua a fai e o se fongo o le ase maka upu e mua lokia
ma le lona tolu aua i le pakeki e pasi se pakeki o fesilinga o a'u ngā fesili e kolu mua e o se fongo e la vea i male peongo kupu se mea before le fongo o le si fesili a fai e o le a le urua i maka upu e lokea ai a fai fo i fa a wau lava e pasi pakeki. What do you think? Apa ko si mafafau ye si mafafau ka group ako la ta tu malolo ka mai lo la ile pingi ako le na wa pingi ako longo winga moi ia ole ve molta so ta inga isa mo ma le fionga ya bui ia le mai ke mo mo la ta tu malolo of sitting ye ko e te ta pena mai ye fo so fina ngalo ia ma faʻasoa faʻapupu mai so e mana e foʻi ma te refer ia e tou comment e taua fesili muamua walaga le ua makua sa o ele kamiki kuaʻi complain na ia a ele complain me kuaʻi complain na ia taʻitaʻi o le ituagai ma le HRPP ua pasi le sufaʻaso i le ivakuaga kusi o le fogo ia so le question la po le fesili faamakai oo se fogo ae o le ase me o kupu ai la ai le i o le fogo lua a tau nuu le fono o le a se urua i mata upu e talanoina e se me le pakeki ma le fesili lon kolu a faauau ala le karagoaga o le pakeki e pasi le pakeki ia tatou le malologa a foʻi mai faafeiloaʻi i le feoga i le toʻitoʻali tofilau ted stanley ia seʻi au mai se fuafuaga walaga o le vesofou faamanatu tatou sisigafua ala le foʻua kau si tamai winti la fai mai Samoa ia le tatou sisigafua ia ma faauau ai tatou issues pe a mai a tatou malologa le Quickfreight o se auaunaga vave toe faatuatuaina auā le lafoina o lau container po o so o se faamomoli e uaiga i Samoa faafesoʻotaʻi vaaoao i le oiva tolu iva tasi lima iva tolu tasi po o le ovalu selau fitu iva lima tolu fitu alu le Quickfreight auaunaga vave toe faamalia lotu. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI. Manuel hatru o lo feafioaʻi au kilani li usila e tausaʻilia ni laʻei Samoa mo so se faatasiga e ala i aloa lanu ese ma mitiafo faapea laʻei mo tamaitaʻi ma fanau e tasi lava le feleoloa i au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand i le Auckland International Airport Shopping Centre numero Tasi John Coulter Drive out of atonu lava le warehouse ma le Countdown i le manae valele le Eveni Pacific New Zealand. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai'a leo tasi nau mea tau whao, o a'ua lawyer Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou auaunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Ai se a wā e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika.
A whai o e se tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Crispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Talofa lava and welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go. You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quickfreight o se au nanga vave te whaatuatuaina. A wale la foina o la container po o so se whaamhodi e wa inga I Samoa. Whaafsota iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le Quickfreight au nanga vave te whaamaria lutu. Taimaro watile o taton wale July fa tautua mare au nanga. Ya ale Blue Wave TV matatu program Tautai A'e. Fifi failo atole o mo ma jo filo inga male fionga I ato filau o totoli tet stand. O ia ole te fono. Ole fono fofutua ya Samoa nei o kilani. Ya ufai masuyo lato komiti. Ya se ia fio mai. Ya wale fa manusina ina o tapenanga. Ya o sia mato sisinga fu afo nei. Ya mapuro kalame nei au kilani. Ya wale si la fia le tatou no fatalo fa mo foro fatelo fio kali te fono ma lo so fo mnuia ya fatalo fatu e go sunga nei foi tu la le fiafi e vi ele tu le tatou fi lo ele ngata foi le ya au te ia lulo ya o no fatalo fatu la te lenga o Samoa tama mainga ainga malato tama ya ainga nofo ainga papa ainga tafaifa tai nanele eu sunga tu mo mapule tu au malatau ainga li tai male va fonti ya le fangaluina fo isua male vai fanua I fo mai tu langi sa ole male na uniuna sai lua le to tele o le tu manua fa pele la au na mutasi ya e matua lava le tu I lau whaingal wenga tu tofi le tua I so se to vine so se tafa o le lalolangi o lo ngāru due ei mapuno no wale tua malo ni fina ngalo o no wo I whai lea tu asina sina o se o tātou o tinu whawhitai te talo whawhitai ana pongi leo man wi ai whaiva tama whanau o le tātou o tinu e misi le nei pol kalame o vai se unga le ngata I lea ia o longolongoa leo nei to ina I lungo lea ona o le tau wha malama ina o mea o lo tutupu mai se tātou malo ia misi o mea o le atutupu le ala lea o le whaato whala inga I nei I tu lao le fiafi ia whatalo whatu ai e ni lau to whala vai malai ia misi foi I le matua I lau whionga le ataua malo se fua manuia ia tātou hui whatalo whalanga le leo le atua oa mai lau iyo tatia ia la le lau tele oa mai tau singa le atua I lau soifua ia misi o le ainga ma le whanau ia o mi foi aso ele to feilo sao faaftai ia o le finangalo o le tu e mai le ola ma le malosi le le o le tu lo le soifua ia ma le ola tau tua le tatu kutinu I nei vai tau ia ma lo fa lo le atua ia mi se lo to fa vai malai ia ranga le o le tua o soifua ngare nei ia me tala le silo matua a le usta il to dua ele fatu ele ia le fa sapa pe e malo ia malo fa tai o fi foi ia o mo wale nei ai ona ole tatou taimi wa tuli alu fo ile nei por kala me ona fuanga le muni mai ai se tatou wo ia olea wa manu mai le fuafuanga o le tatou sisinga fu au kilani ia po se fa moenga foi ale tou mafutanga ia me se foi o se to fa le fionga konsula o le tatou tunu ia se I au mainga se fuafuanga ia ai ona o la fa fisili ia la fionga le totoli ia ai pe ia fu se mafuanga o fa to ia ona fa manusina tatou fa sala longa ma fa la wi lo pe ona masania I se to sanga e tu titia masina le masina tau te whailoa I le tunu uma ia le uma tau watu ia tu tasira vai aso ia tatou ia e watu lewa noa whamuna por lofio ia whaftai tele lau tō whaere vai malaya mise fionga ale ataua
e se le tāua nei fesili i o lela le nā Samoa se ua tunu pele e avea ia lau whawhitai le tō whā tama le malo o le whionga le konsula e a whemata palusalu e whapole lua i le tō whā mamao ma le tō whā sila i lana whātō whala inga leanga o le tātou o tunu lai wha le tonu e le tau pōmala e le tūlanga a o le tō whā le konsula i le taimi a lea e leo sa oi oi o paul ne tau sanga o pa u oi le tu ai ona fa sala lau o fa moi moi ai o le to fale ale tamal malo a leo te pa ia ona le tuto tas i le au i se po ai fa nga malo o mai ma watu oi fa pule mai ma o le tuto tas i le tatu o tinu e le mo fa ona alo se si certo se la au o le ala le te fa ai tele i le to fale tamal malo il manatu al datu o tunu mai le matanga ono sul tolta sanga ele o se me la titi o le me umi ai fa fitai a te e o ave foi o musui o le nei itulau fatala no atu el polkalam ona o le pisi mal tutu no ole a fionga consula o le faina fio mai ai o ave ia e fai musui o ia mesel fon po tu ale tunu ia se i tō lau ia tātou polkalame mo le aso le anga o pupu le taimi ai sa o le lei lau tō whā le vai malai malo whaafitai tele fo il whātō whala i ngara fionga i le konsula ia awa o le tātou utinu e o kilani fionga ia whemata palusalu e whapole lua ia o le ani tātou tāpenanga e mwhaiona e saunoloa o a tāpenanga ia ai o se aso tele no na fainga pe o le tau maisinga kama i au wiwi fa ngofie em fa na esa no lo fionga te telefono ia fa tai mo o vanua ia Samoa si o tunu pele ia ele fa tele tele tatu ti Singapura o no le ono su to tau sanga pa wale me o le fa manatu ia o le aso luala o le aso ngofua le pa ule so ngofua le so malolo o le ua tusi au iei e tamal malo e mi se foi il fono e fatino ina il tatou a famanatuina o tatou si Singapura i le asunga fua lea i le asu malo lo asunga fulongo ia le asu mumu uni ia asu mumu King's birthday ia le pau le asunga fua au le asu lua le i le kalena foi le fa ia o le tatou polkalame la le neisi o tunu pele sa mo le whaafonga anga le manino ma le mai tau mai le tātou polkalame a whaleiva o na wha no foia lo le mwha sa vali polkalame le au walauria ia ma no foia lo le nfoa o le mauta ia tālo se fulu ia o na amataria lo le o tātou whainga lotu ia o umalava o na tusia ao e whai whiau so whaatasi le tātou atinu o le lātou mta whaioi lea o le whaioi le tātou sauninga lotu vi ia ile atua whaafitai mo ni tau sanga i tele ia ona umale o tātou whainga lotu ia ona sisi e loa leo tanga vai o le tātou kotinu i taimi lea e umaloa na sisi le tātou tanga vai ia ona a fio mai loa leo le tātou malo launga whaapitoa le aso ia le fionga lea tu yono honorable tu yono te wana tu yono e mane tua foi o le tangata ia e tau ana tātou whaea ia ona e mane tua foi le ata o le tangata le na si ia le pili tonu le ata ma lau sungasi e whaisi mawa e te leo le tūlanga lea o le ala foi lea o le tusi au mai e o le tamal malo e fio mai si whaisana tana tala foi e misi talanga o wingai i le mta upu e misi le tātou tuto tasi ia e umaloa le saunanga tuyono ia o na so mai lo leo le fionga le tamal malo se whaisana whaafitai fo i tātou o tinu malo fo i le ngā lulu e ma me uma sa ia vai tausanga sa ia le tofinga ia umaloa le saunanga le al konsula musi taimina la afasu tasi la ia o na amata lo leo tātou whaafifianga o ia o ngai o tusi au ia i whaafiafia mo le tātou whaamoimoe lea ia a ua iai fo i la lau tō whaale vai malae ma le ataua ia ni alo pepese fo i la wino le tātou tenu o lea o le a whaafiafia i le aso ia o le ia umaloa ia o na tāpuni alo ia lo lea le tātou whaamoimoe i le
pe o la uia le whātou whalainga. Ia ele o mea taudia o le whamanatu. O le foi sa wala uria lua fionga i tātou i te iai whamoemoe ia eleanga tūtuana noa. O no nisi foi o whamoemoe ngā tāua. Ia bi ia lea tua i lua wala wina e le ngata i lea. Ia o whamanuianga umana mai lea tua i tangata ngā rurue. E wailo hoi e whiwale whili e tau mawhai e ato i tai, ato i uta. Ia ai mai o le maualango o na whamaoni o lea tua i luna wala wina. Ia lea ua matua i malmaloa i lunga o le ea ia matua i ua maua i fo i sao mal whamaoni ia tātou tangata i so se tafa o le lalolangi ai o la uia whātou whala inga lea i le aso o le tātou vai malu i le aso ia ele o se whainga ai sa moai se ua tunu pele tātou te awhiwhio mai a wala whalwhangu vai ia masina au keke o ani me maua ia vi ia le tua o me o tau mwhai tau te olo le ono lima ia o ina lola le a toe pai i tātou sa vali fo i nei pa tamilo ia ma ami ai ma po ai o le apale mia le lava i tau ia ai vi ia le tua ia pe ol pol kalame pupu le na la ufionga to fal vai malaya me se ia le ataua ma lo fa te le to i se vai ngate o mo ka ko kampese pele ia o ia nei tama pese tanta fo i le o waino waino ia la foi tama titi e lona ia tu lai mai ma foi lona ia tu lai mai i le tu langa foi o le o fa mo i foi nisi pese ia ai le o lo tau fai ia fatulanga tua ona ia ele umitele taimi malo te o tulanga lea malo fatai o lena e o le si vai nga o le umato manino o le tato taimi a mata taimi famu mo na to e tau fo ia sirfia e le tunu uni sirfia feat o le afa le iva i tato mauta sa mo e mangile ia afa tonu leiva ia ele fa pena o malo ma vala udia la ile aso le ai sa mo e afi fio mai o le aso tu to tasi o tatu tunu ele fai ai ni vai nga fa upu fai ele fai ai ni me fa pena e o ai ni usila ele fai ni national ele fai ni lepa o sa mo le o le vai tele le o mai tatu fa malantuina le tatu tu to tasi o le tu to tasi o tatu tunu o sa mo e mo ma sa mo tu to tasi i lo Aileni Pasifika mau i lunga e matua tātou i whamoemoe lea pe o lala leo la taita au nangi atu o mai tātou pia mwhiloa eo o fia fo i lea so le ataua ma tō whalwai mala i toi whiloa i fo i ahinga o bō mai masani e misi o whanau eo i wao lea so malolo o Aileni me whai au mai i ngata i lea e toi whamana tu atu o e lea tātou i talavou ma ahinga ma i le tina po le tama fai le leile la vala volta mama tina fa ai le longa wheelchair au mai I le ai uma me sa wa sa wi lunga I tonu le fal o mai nei tina mai ma to asin sina o mai e mo mawina le ono sulto tau sanga I le to e mau mo I lato I le mana wi ola taita le fa to fala inga I le ya so le ataua me se lo to fal vai malai malo talo va dai le to fa fo wa de dala le to fa le fionga le te fono ia awale fufuanga e lono winga ele matua tele ai o le taua o le fai longa ina ma le fa mana tuina va tai fo I fa toa ia e lau fionga ia tu sai fo I o lo a fa maite ia ma le lango lango sua ia I tu langa fo o le fa to fa la inga le fionga konsula ma tu langa o lea ia I le fa moe ia o te lo le si vaenga ke o si vaenga ki fisa moi ia ona le tatu taimi foi leo I se finangalo foi le ia unei me se foi tulanga o me lo ia tatu fa malo ia tatu fi faʻasoa foi ia tatu mana tu le tasi iva lima ono sfulu le ono tasi ono lua le sa fau ele tatu constitution tatu fa vai o te mana tu ai tu singa te malo leo fonti inu brown ia tu te malo le langa mai lo tu fanga o ia fonti mo fanua e fai tu le lua e ova marcelau ia le sa fau tua le sa fau tua ia fonti tangata ina mai o pensania ma tangata le malo tau pulenga o ia New Zealand I le tusinga tulafono wan fali liwe e fonti le I le mele wo ne ia le sa ile protection le na fonti I le me tupu le matu
ia le o tai en minority le tatou whainga manu. Tu singa le tulafono sa apa ia punti palalangi ne. Se o Samoa ne. O ini tau si le tō whāma, man whautanga i re tau si ni tangata popoto i re mai ni ia ai tā ngofi ia malo, ia palalangi na mai tau pulenga mbeo tāni e tusi. Mai le tauana ala le protection tonu ale te malo fonti. Le wai wana o io. I le ma fai un tai ia se mai na ti se atu. Ka tu fo ia la tai le fa tu fala ingai. I te re ia. No inga lai au le lo finga lo. Ia o lai sol tulafono le tulanga finga malo ia. Ua ia malo su enga ma my research malo ua nganga mesero wa inga me o matua o te e al me. I re matua sol tulafono i re ale nganga tonu le tamu fai mai la udi malvang. E fai mo moli le tofa ma le lofa le tunu. Be o tulanga tonu le na e moni ale o te tu le mea lau te loa e sa o mfa maoni ma lofa le tunu. Be o tulanga le na siata malo fa tai o le wa fa ali le finga lo le fionga te fono. Ia o te lo fo ia ini ni se vai ngai prokala me o lo iluma. O le a fai mafia le tatou fono fo tua. Ia ono le fono tele. Ia e tau te afifio mai. Mi se rau fionga. Ia e tau te faʻasoa ma tūlanga e ono o tatou prokala me fo ima nisio le wa stand by mai le tatou faʻatalanoaga. Ia mo moli le faʻamalo ma le faafetetele. Auna i galo Samoa o le aso malōlō aso gafua. O le aso lona lua. O le masino iuni. Ma o Samoa ia le ai fai ele fa moi pei ona saunoa sisi ele tanga vai o le tatou tunu ia tatou tunu malolonga a foi mai ona te fa o le tatou program si ka korosi ku Samoa po stand by mai tatou fa talanoanga mai Samoa tatou tunu malolonga ia fe fo mai manuia You're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI. Fia whaafole na nolo mota, a fio mai lo le SMI Hardware funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali. Pulua se 4 minuto o te nei tu la fa ia ele te bia matou i New Zealand Day po Aunty ia ina dei vanga le fifio tato ia le proclame ma songa ia le ataua Godfather wa to si le fia ia fa to mai alfa tele noanga male fio ngari te fono se o ko se ma kwa kere ko kala i ka ka malo ha ia tau mo fa ia le fio ngari te fono ia ina ia lima le fa mo o se tato balanga ole vaenga o ta ia ma ta upule o lu te ia tu ina u saule fai ka ko fu tato o isi tau sanga umai le vanga ru ka ko fa lo wiloa me tu la fa pena e balanga ia ja wia tu lo we fa pe foi tati fa tu e le fa mo tele o se ma to pitonu man rewa fai ko wa kai mi fai tonu al te milea ia e le fa mo o man rewa la to wia ma te tala loa ia ele matou pitonu o man rewa ia ua le valana loloma mai le fuafuaga lea ma onga ua le vai le sipokala mo fa ia ona foi lau te lo foi ai ona mafuaga lea ia le afaina ia la e to tele foi le tatou atunuu ia o le faafetaiga o loo faia se aso faamanatu ia faamanatu ina ai le faamoemoe Ryan, can we just do some of those fast supporters? Yeah, there you go. Si tatou ni so tatou faasisilanga ia o tatou toi foi mai la ia lea faʻasoa i mataupu join mai foi le afioga ia vui ia o tatou faauauai la ia lea o le faasisilanga lea mo Christchurch ia o le lau taumafai e toe faaupu ina atu le afaina nai tou te silasila mai lava ia ae na ia silafia le toʻatelo tatou ona o si tatou atalii a Ryan o le tuvat aniwe lea e producer so o to ala ma ua ia ona o le fo o le sau ele o pa au mai ia sunga ia misa ai mo le stala Ryan, if you can enlarge that one again, yeah, that one
So let's tala mo swafa, there you go. Swafa uma o Samoa I Christchurch manu tua oi. Ia mo le ainga fast. Ia wa tauno manino mai ele to tiro tatou. Ia a fai o le ke fia alu e ke le sikala. E fai o e mafas supporters e ke le sikala. E mo mia lalo au wai I ile no fuanga lea wata uilunga. Multicultural Recreation and Community Centre. Hackley Park I Christchurch. E mo o mia lava lima se furu ta la le se leni e te mo mia te aru mo e te le stala mana tua ye yava e vai ngol tu pelea I believe e lua se furu e alu Samoa ia e tolu se furu e tatia I tūlanga o mea whai le tū lava vai wha langolango ia la le si tatou tau au mai sau me alo fatupe donations e mo le whailonga ina o le aso so I fu o le whatau sanga e tau ala no ngoinga ke skala mo lima sultala ia o desi vaenga ia tau au atu ia sina mei lautanga ia fai sina u me alofa mo le failonga ina o le aso so I fu o le fatau sanga o le fast party ma o le tau maftanga free manga ia musika malie masiva sa valinga fa ta amilo I le South Hackley Park ta alonga volley netball ma rugby touch ta tala mo ainga ma fanau lono winga tsai ka fande Faya ile tatou address lana utu na tulunga e vala aulia uma matatala le vanoa ilo tatou nuu fa petua oi ia e fia au mai tei fono muripola puavas vase le pule le uma ngali ia ile numero na ua tu na tulunga o Tasi o valua tolu o lima ona tolu. Next one, Ryan, please. Whasisilanga lea mo a tātou au ki lani. Lea tō whaiari tātou whanutanga I lea so valu o yuni a inga fasti au ki lani. Whaiari tātou whanutanga I lea so valu o yuni I le no whanga masani I le oat, tā o le wha I le fiafi. Ia, ona o nisi o fuafuanga e winga I lea so whanau o le tātou vanga wha au whai o le kele ala o meetings ngai. Ma tā whale le fast. Ia e fa ono tūlanga fo I o aso whanau whātau sanga whamana atu fo I o loo whaanga solo ai ma le tātou le stala ai piki ai fo I le stala anisi ua uma ona tutongi ai whamana atu fo I tātou tickets o le sailinga o le amio tonu o loo whaamau popo ai fo I le aso ai o loo whaatau ai fo I tātou mitiafu I le aso Ia o le tātou whaailoa le nā, ia le nāutu ina mai le tō wha, ia te vanga mō tātou umalava, I au ki lani. O, le isi tātou whaasisilanga, can we have another one, whamole? There you go. First, Melbourne ainga, ia marifono. Komiti o tā penanga, ia po sui o I tūmalo I lima suma le tasi. O le aso lusu ma le lima o me, lono winga o le vai aso le nei. I le aso sa, tā o le wha I le fiafi. Ia, whai ai le tātou whilo inga lea. O inga o le wha o le lotu, afo o le wha o le fono. Ia, I le hola le whakasa I Dangdenon. E whakasa ho Limbasfuru Green Street, Doveton. Ia, o mataupu tā penanga mo le wha manatuina o le lima tausanga o le fast e whaia I le aso luas furu ma le valu o yuni. Lea lai sa o mai kausanga le I whasisiranga lea. O le lima. Nanga, ia, o te lola wasi tātou matawhale Christchurch o matawhale fo I fau. Ia, o te lola usunga muripola, ia, o le uasa vali le lima ka kou fast. Ia, o le whale na whaile tausanga te nei. Ia update fo ai ia tūlanga o tātou whaasisilanga. Ai mo tātou lava fo I melepone o le na fo wa share I lunga. There's a link for you Melbourne supporters to go and register. Io online. So ai kiliki ai na fo e share I lunga o tātou polkala me ngata fo ilia. Ia o le fa supporters la fo e melepone. So e tau o le vaenga lea mo utou. Ia la tau fo ile fia ile skala online, use that other alternative. O ia le te fia te alu o mawhiroa I matangata. Tā ua fo ila vaenga lea to ina tuilunga.
Next one, yes, Bay Area fast ainga registration. Ole me ia tu ole tatou le stala lea I le lesi matawhale fōlea. E launch fo I le matawhale lea matu whatasia ma amatalia lo ia. Ia ila sorusu matasi o Iuni. Peitai mo o to uma Sacramento I California. Ia e ele tau restala le fai le aso to na ia so lim aso tolusu matasi o me. Tolusu matasi ono winga. E fai le fai unga o le vaiaso le nei po o le asari vaiaso lea masina le nei o me astoltasi mai le iwa le tae au ana I suma lua le auli ia Sacramento wa o tou faisi mamau anga I le isi vae le si pito nuu le sa fai le stala momua le wa avatu le stala ia fa mole mole fa fiso ta ile numero an te fono na utu ina tu lunga monisi fa mtelanga ole a fa tau pe mau fo ile tatou ofu vai fai nga Bay Area. Ole fast ia I tau le na utu ina tulunga ia mo oe ia whafso ta I toloa ta maseu ia I le numero le na utu ina tulunga mananganga whaalwalo. I think do we have some more notices? Yeah, this is for our Manrewa. Yeah. Manrewa la lea matou lea so lea lea so tonu ale fai foi le famna tu no singa fua ia e ia I fua nga tele le na ia e fai I le paka Manrewa so lua yumi so lua o yuni which is le so nga fua so nga fua tonu lava lea le so malo le King's birthday ia matala ia le nu o Manrewa vai o ia na kaukia ia fia ngai foi tatou lupe foi va ese male ava ia mai se fo nga o malava I lalo fa manunga le Asa Foundation ia te lona pauna e ini si o tatou fa silanga sa tu ina mai thank you Ryan ole tulanga fo I le tatou e fa silanga Melbourne ia le isau fatau pe le isau ID al kulanga nga le la ia le fa lo me fio ngate telefono no purchase no ID no e mo o miere kokongi ai e nei fa silanga na tatope mai sen se evatula u tu ala lo le fa mole lava ola tu ala lo le vatu I tatou inga fo ia fast mata fale ia e fa mole ta pena le mail tau kalafi go graphics me fela o le basics o la vatu le fa silanga Ryan, can we have the Melbourne notice see fa mole lava so please tatou maftanga if we can all kind of have this style of a flyer if mala ule ta uso fale ko kisi fia lea tanga ia auto nei maftanga le fa ina fo auto te pole fo ile o ai o le fa o le ma ua au nanga maritato Tautai A'e o le e fo ile le vatua ile nganga e mai tato ia ai fa mole ta pena le mai tato fa silanga please ta pena le mai graphics fa pena o pule o e patole vatule idea ia auto mai tato main point auto mai lava tau avoid lava tama fo I ola ngi fa upunga lava fa mole ia le na mai le vaenga le na ya ma o male a taua o ma ua fo yo matai le lei o ma fa Samoa ma fai forsanga io a mai parte le na ya ma o mate fa lautelea ai paua le me ia tapena le mai tapena mai le otonga o le taimi no foanga aso o ai e kaunga iai pe kokongi se kupe pe le kokongi se kupe I fonotanga ma meetings e aware iai tangata fa mole tatou fo I me se tatou fo I New Zealand ia tapena le mai langa la to inga mele le tupu ia e le taimi le fainga ruengai bo tuatuania foi ia misa ka ko producer Samoa ia
ele mafai se vave to e fai e Ryan o Ryan ele malama se fa Samoa to lola ia ona to tauta to per fai ngor suia ingo tatou graphics ma vai nga fa pena so ai e ta pena mai lava o e lau flyer fa full screen na o isi flyers ia au mai o le au mai ile kama fu ile fa ku le a vatu lungo tatou TV ia ele a to ai le screen TV tiro na e si foi vai nga to tofi le leita ngata I loa fai mea ia I kofinga. What do you think? Wala nga ioi. Nga le fai la kusi. Ioi. Ai lo que lo el preskenga me su preskenga me fai la kusi ma ke ocupe yo me la yemo. Al kofa ka imrango me mai. Na tonua ia tasi fo ile tatou channel e mai ai. Fa mole. La fo mai el tangata na ua awane to la fo mai le si ai to skami mai le si kua ko la fo mai mutuna le wa vatu fa ngofi ai o lunga il tatou Tautai A'e e vanoa fa mama venga mo tatou matafali ai o au fa sala lunga lava o le vaia malo todua le to tongi la dubi au tatou au me uma lava ia matafali mafutanga ya le wa vatu fa tanganga ia au mai au te last minute a fai foi la te last minute mai e mali a le alwa toi lunga ia no winga wa last minute ma le pena le mai ia te lo mo manino le vaenga e tu sai ia o le tatou fa ala wi lo manisho tatou wa fuanga ona ua kolosi mai le tatou fa tara noanga le a ola se ele tu la no tatou issue anga I le vaenga o tau matematenga le ala to fo email tatou fasili le atou o ka mo ngai kat o kere ngari vaenga le o va vai atu le tele ila tou ia la tou tali lungo le tatou por kalame ia o le fasili mo e o se fo fa amata e o se fo e isi le fai mai fa mai e unha fa lava fo fa kalai lava lo mo ngai se fo ai o sau se fa sisi langa foi le sisi ya elo ya sisi o tau o kau vavala mai o ka ko pola se me ko una kupu ioi la ko a fai o tele lopo I se malo si anga tele o tele ioe le malo si anga o le sfur faso le ngolele tu o e man tu mai fo ile fono fo ile na tala no mai la auli la tu tele lo se fono o te ile sa mania fa fo se io la tu e atu ai tu fa mai fo I pepa o meye tala no ino le vela yo ka mi a kule e me bela o e manco pesa saka pepa te lo o le mari or ko inga ai se ko inga ya ga o ka ke ya o ke mawanga o lo ke aka lo avero se furu un ko por mele mana tu mai fo inga e ke ile sa mangia o matu o por ka penge o par menge o ono o le tala no ino o le teu o le tulafono fai ole ia yo se ko inga mele o aso mangi ai o atu fo ai tu fa mai pepa fa mai o me wole van ai tu fa mai o me vela na ke mo ko mo le mo kusi o ro pepa o le fesini le no ma vo ole ale me la fa sai ma inga ile nge ya si furu fa so ma ko inga kusi yaku o ia le champagne o fai me vela se sa o ma ori Fia ka ro me ka mo ko ma. E ka wa inge o manga me vevela si. E na no foi atu. O le la o pisa nge. O ia le si am pingi o fai me last minute no. E pa ka wilo le fo copy na ka ya. Ona tu e nga mangi ngorsa nga la audi. Na tu fa mai e ka la. Tu fa mai ka to pe por ma tu vevela fa to. Si fa ma di fo mai. So ono manga kula mo fingalo e olfo. E olfo no. Well, ya mo ka ika.
ai sau e vevela. E sau e vevela. Ia. Ngā rera mau me alenga. E vevela. Ia ngā rera. Sao i vau. O ngalo ia vau ne ngo. O ka kuso. O pala kung ave ia lo fa ngo vau. O ngalo ko ingo vau pala le ngo sa. Ano fa ku le. Oi ele. Well, afa pe step up le tulo. Po ia se si vaenga ole a finangalo le fonfitalai etup. Before le fongo. Then of course ole was falili. Weekend. Ngar weekend ka fenga ngara sa afa yo se fongo ka fenga ngara sa. Afa yo musu ka fenga ngara sa ngo elengi o kai me fa ia. No nga vidi me la son fu Lena ka po ka fiku a vili le masingi ya o te yoela e o fongo e o ai ma ele o pa ke ki matulanga ele e kauri e o te tau o ka o makenga ka ke faia tama fu ile na o telefono fa tu sa o lol to on Ioi. Ya. Walanga ya kia u. E mahalosi aku le loke o le sori kula fongo lea. Ngai lo le o loke fuar pakeki. What do you think? Magai kere lo fingalo o lo kako karango me e ongo kupu. Mai ka kiri karango fo siso ka wa ia ma fongo ia fai Era o ka ma siro ma fa le o se fongo. O le mo o le pepa ngel pakeki e kaunga kere se kai mia o ia fai pule. Ua langa e faisi ke leo le pakeki me kaunga fai. Lea la ua me so le se me fapenga. E le kai lava kai mi o fai pule e o le pakeki lea. Longo lua lo maho fau. O le fongo lenga, le fongo kele lenga kako, le fongo kako mamake mo i para me la kupu. Ai fongo ai ia fongo ngel fongo whakalai ma fia me ma le kule epa. Ai sa kule epa whai loa kongo le moko fongo. O le mele nga fongo ai la kou. Lea la ua le kaloa e fongo whakalai fia me le kaloa le fongo whakalai. Longo winga mkwa musu al fongo whakalai ma le kou lua nga whai kakala. Ongo e la mo kula nga kongo nga kali sa mo e se fongo o kali e fongo ba nga la reason yes ya le la ku la lua ba e le ai se fongo onga ele o lava le kai mi prepare pe pangi mo foringa ba le wo look for wa fai pule nge o le fongo le cha pipi a me sa le cha pipi kwa look forward ai pe pangi o le mo le la ba ku le wa sa e mai sa mai le ia vanga le ai e ka pipi foi no ba faule il fai o fongo ai le se fongo pa kiki I'm more into that ele o se fongo pa kiki o te li fai le tulanga le e usul fongo lenga ai e se tulanga tulo e te tau ona tolo iai wa kaunga sa o las fenga wenga man tu o las fenga wenga muri nei lau pong sa mo this me foi. Lono winga la. We don't know that song fua. E ono enough. E tupu ai se tolo yo le fono. Ai aso lua i roa langa e aso lua le fongo. Le winga le te tau fai atu ai. Ai o fo il fono. Le la mana le point le te au maia. E le o maua se kai mi se kilo ai sui walanga. Most likely o sui uma e kasi umara un ola ko finga ngalo le ai pe akara ngor pakeki e le ise kai meka e kiro logo winga e ko e kar sa mala kolo ka fa kula fo ele la porque mi man tu o le ata nilna ai a fai fo yo le atu puro fono e fai ngala nga o te tau I te fai ai e una fate ia tatou ise mata upu ese mai e mua fatal noina o ke ku mai o nga le ke ba ko o nga yo mai fie me ma ko se fulu lima le e fai ki o inga ka pule be fo nga la mo kwa ke ar ke mingi por a me la ko
Na taula vea mai le saunoanga a le vena a le fionga le suiman. I le folol fala na le la. O whabea mai o la uta umana ofia me. E tolo le whainga palota. Tutua tuitua. I mentioned mai po se mea o July. Kausanga fo. Kausanga fo, mana tua fo. O le paloka sao a ia pe a halu i longa kaimi sao ma le whaakulanga ngo apelila. Apelila le tausanga fo. A le ala no utau mo langa utele i loa e usi se fina ngalo fia me. Ai no utau pu ea tuare sau noanga le fionga ale tō whare ngoa matua ia ale. Le ne sau noa mai e anda le la whapea. Ia le ua vai akua manga o fia me. Fia me e makuila e pa o just fia me. E koe kolo i kua le paroka. I think he mentioned July, which is next year. E tau fuala pe o lae o vai aku le tactic le la mai fia me. O le la tau amai le tūlanga fo ile le ngā kuai ngā karia le malo. A kuai ngā o i kukong. O ngā o le whaafai ngā kākui la epa. So I think la kau play me fo ile le whaakoanga sa o le lima kausanga. O le lima kausanga. E a koe a iulai. E leila e mai o kile awaila ia fia me menga. E ese me la loke fua le ngā kaimi o le lavo o mo whainga pāloka ongi veve singa ngā kaimi. E take up ai le lima kausanga. Po o le lako foi fault le kuainga ngā ioi mo saungi mele ngā lengi kuainga tiko. I kea ola ia o se porke ki siri la ngā leanga malmakanga ngā. A mese elise mo ipa fa peolai le le whainga malo le kau abe whainga malo kulanga tulafono. A situation le ngi ka ko whainga malo se tulafono ma mayor minority government ma le pa keki ma mayor le whainga ma liu tata kapele ka wafia me o whainga whapsingonga ia ka fia me o ke longa. O le mkwale a mi kongo nga me pa lo ke fia me. Ma la o disi me fai le la lo ke minority. Le la fai minority le kong. Ai ngofo ia e ngofo le los fungo ngofo vai nga kulep. Ai loke le sulipa por ko. Ole vai nga la le a dawa le a roilo ma fo fau. Ryan and keep an eye if we joined, please let us know. O e la vai nga le roilo ma fo fau le a dawa ma fa fonga le tunu. Ole ma fo anga le ala ino fo ya tu. Okay longa ka ngurfongo. Leanga o le fongo ngi o fongo ele o se mea o so whaafua sei o fongo already schedule o la ua levanga i loa e kangaka ele pāle menge masui mamaru o le aso lua fiku au me o le pākeki o le winga la utala wa o ngaru nga le ai o lo no fo o la no fa so tulafono o ngaru nga le ale o lo ngofo mingi ska kupe o lana lea tā penanga. So to me la, ele mawhai fo inga aro whanga le kuila e pase o excuses umangi me la ututilu. Ele mawhai inga la kou aro whanga. Whapea mai o wareila su whaaso, warei sea, malea. Mana tua o whono already pre-schedule. Wera e avaku sau se furu whaaso, wera e avaku sau kusi, pere sau kusi, po le alavar menga ke mga oai. So you know, o le whongo a lea ia o le pakeke o le surufu fiku. So to me la, ele ia la se mea ia kia ula alai fuanga, this is just me personally. So ola ngona la, e o le whongo. E whaatau nu ua le whono fo ilele. A o na mata upula, le ala e kake, ia wera pe akuroa pe loke re ko ongo lea. Ia pe o atu. Ia pe o loa i le pakeki. Ia masu e loa. Pe pasia, ia e mangkua mai la. A kako walu loa i le pakeki. Ia, e sa oiro komegi ki sa vai. O le makua ke le o le story. Wa o le a umi ia nga kau ko a. Wa mare tua ya dua ila so nga fua so dua. Ko ke ke alu marisi vai so wa fa pasi le fai konga mua pasi le longa dua pasi le donko. Ia lo no winga. O tana tau te vai vers fo. Na. E wa rango te ngero fa pe ngai ia kuile pa ia firme. Alu e vai le al malo. E whanga ua. E ka e palau dal malo. Inga i whali mele ka ke manga oi. A wala nga leo bai aku leo e sel manga leo ngā i mai ia lauri ma la ko bai. A le ka karwa ka ue wala. Ele mti so ka o karongo bai nga leo fai ka. Ka wai ia kala ia fai.
Orongo winga la, o le whenkanga la ienge, o leo wha le kongo umala ko. Nena. Pe fo le ka makenga fo le wole. Pe fo le make me la maka ile si make. Wa make le ko la auri, wa make le ko fie me, make ko le. A kanka le ngofo male, le ngofo male me akore. O fo fkara. Ku so fkara ile ile. Aya, sila la. Awa ole upu moni ama le upu tautino. Ole matua matila tilai I ole whaangutu lua ole taitai ole tuangai. Pe a ole kaimi wakakau ngaku mau wai keke e pakeki. Ai oso pongi. Samoa kasi lea vaenga ole auto silsilai. Ele kakau wayongo ko paloka inga kai whaangukulua. Walanga ua tatou iloa masila fia. Ole opposition na ia. E whaaki ngā urua I lea. I le pākeki. Ole opposition na ia. Mana tō mai whaisi pākeki ang kengi. Ki ngā for the first time wakako hita I le billion. E ke ea. E ke ea. Now, lea la ole aka penga mai ele minority ole ai sori kula fongo le pākeki. Let's keep an eye aku le epa malang vaenga. Ole alo tatunu. E ioe ku le epa pākeki lea. Ili ke yo e depend po fe me la uri mo ba ngali wa kakale e ku le porque me kapale au independence funga e ba ku lo me le la uri me le siku so e fu la bala e ku le pale le me la uri e lo fuanga le sa o mo se as long as ele fiki la as long as le la uri awa o tuala nei le wingo le famtalanga ia ora upu mongi ia e ka kaunga la ko kike as an opposition e ka kaunga la ko ke pakeki lo no winga la a faio le fofa ali manino ele tulafono e na tele ele lo ke le kadia inga fu se pakeki nga ka so kula fo ia ono le mo tato so tenga le fionga ia vui Samoa a malo fo I le tau mo fai mai ba ia tu fo o va ya ko ri pe wa makanga e vai ko ka ko inga wa la vea mai le fionga ia vui le tu inga fai of kingo le confident ya fa talo fa tu lo fionga le tama sa tu ala lo fionga le sui malu lo fionga vui masina mo se ka fo lava ya ila ga le yo le tua wale va na ma fa teria tu a fio mai matala mai a du ngol tatu por klame ya o te whapeloa I whatalo whatu I lo lua sase lua I lau sunga asiata o le te taipo le tato por kalama o le taute iai ma pe po I le sunga ia le a taua pai ki tā le whenga inga tūtasi a inga tūpopo pule e tēnā te po I o le pulenga ma le au whenga luenga le tato pale walesi o le Blue TV a meisi o Samoa whapeo na whaponga ponga mai le nei asu ia ma le nei e fiafi kia I mātou nei Talo falava. Alo le sei fo manuia. Le ia awerto e fa maua lo of tino. Ole na matua manaia tu langa o la e. Sa o so. Yo. Pe wa tau la e fa got fada. O mai sa mo a mai so nei taimi le so lo fionga. Tau noanga siata. Ia o lo manuia. O le tae ona le ilana. Palasia pa ue ati bunga. A o le so ia o le ua a le lei mea uma a nei ar suru le la via po ina mutingi le nei aso ia a o le a ua malu mai le savili o le o te tutu I lalo puru o fisila pa so ma ga papa wai ki a nei ar tonga puru a e le o te tutu I lalo puru ia patala no atu a pato a tau mai nei ia pato a mai a poio na e ai le maliu sa patali atu mai Aotearoa New Zealand le tofa ia tui a mai le alalfanga o Saina ia vai ane le fiole alo o le tuitoka e va pe ia I la ua ia le pautanga ia le ngatei ia o le paia mawalunga o le tafioanga e tēnā ne poi malai tausia wā le pēr mawai ki tangutu o le lapta umau na mautu I le mota ia a o lea ua o loo iai nā male a te maitai poi o le sui o le council Black Town
o se te usala Samoa pelo po silpia ia ono sion tuangane le to fai atui ia le na bol nei lona sa ia i lona lawa i saina ia lao lo to fai ia ona a faile o lona family service i le poleso polesa ia e pa mavai ati ate le sofua si silana vaenga o lo peona paisi PCA nei ia ole peona o awai le family service o matu ainga o nole te mapo nei ainga le pionga au honorable au Benjamin ia ole tatalatu le ilo lua sa se lua batu fa ngomero tatu no Malo faafetai ona o le tatou taimi faafetaitele ua longo faatutuina faafofoga foi a le tatou atunuu o le mesili foi vaavai atu sulo le tino maiso le silasila Samoa o le maua le malosi manaia foi le tau ia o le asona lafi sa faataunuu ai le moe mitiga ua leva na taoto e ala i le tofā le itumalo ia ma se aufioaga foi ua mai ala vaavai atu foi matou ia tunu i fafo masila mio Samoa ia ele i alo tamala lano malitu malo fasale ngadima ia i tupu matamali i o fale upolu e o afoi ia i tamaitai mai la tou foi ia fiai mai na tapua ia o matuasi ia fala si ngata o sa tuala sa peseta ia me se foi o tupu tetele tausi le tu ia marpule se li mali to vantu salmuriang saya mai se fato fala inga o levana si le fia le lalolangi o Samoa ia lau tautua ma lau ta penanga sao ta malanga ta milo fo ia Amerika ia o le vainga le na fia va ai ai le lalolangi o Samoa mai lango langoina ai mai se o lo tu malo leva na fia va ai tu pe o por pese fia va ai tu e wa isau te fa se mai peau ma molia lo ia lo fionga la sera ngona le rite moleso tapa ole sunga le tau ole nganga ia e ole le nganga ole fa maulalo ilu mole tua ona ole ele ia isa u tali tununga o se tulanga le ole ao iai wasa manatua ai pena se taito se fulu mai ni sui mai i la alfanga ma ki anga o tu malo ia pita ina walongo mai au ia na o savai ma tu feilo ia sa paitane ai pena se Tasi se pasi ya aete i walongo mai ia ia sauni di pasi langa e to dele ia dolu la pasi te fapetai ai lava fo i le to fai ia sa tuala fa pe fo ia lo la to mapu alo va anga masua fa pe fo ia le patu talai ia va pe fo ia ia le tu e pe ona le tio mat pe o la sa ma te pe ia va pe fo i le matua ia lua ia le ngatelea ia sal patu ia tena ne po sal mulianga ia pa pe po ia al pule seli maletoa ia me spoio pesta mala ia sa pesta ia pe ole ngangale wai ia i to tele ni si po io la to sa pa peona malanga tu i disi nu o polu nei o la la ia o la tula pai na malanga mai sala pa ia ole pe ano pa ia tu to pasina patali ai ma tu malo se nganga e ngona al fa dai wa patu ho ma tu malo se matati a pa ele o e ole petulanga le ole dua pasi ia pe ona si la pa ia ia o matua pa ia to ole ia to tele lai pa ko ele pai na ofi mai don ia o se nganga le fa dai ai le tua ele mita mitai se e va taile tua ia ona o lona pinangalo ia e pe ona busu ia ile to pa male uta mai se pinangalo o se tu malo ia ia patua masi ima ia ona o pa mo ile sona o se talatu le a siata e sol pa sin ngona o fia ala pa ngai tia malo voi o tum salo maka ku male mai mo ko le ku o mo kwa saungia lava fionga e ku sai mo fa mo o ke roinga foi o lo e il capo ingale e ku malo mo ngu ai
o se mai ka waku a fafo vui ese le mangai o le whenga o le moringa oe, le nga kalma moli, hao ngai inga umarama fufuanga sa whaile aso ngafi. O mkwa ke masalo mo kwa ko ai lo loko ma fa mausali ai lo fa mo moya wale whenga palo ko lo mga. Ia taptea le atau pe o le nganga le na e wi lava fo isa pa longo lava ma au mai o la tu finagalo le telo taini ma tu te feilo ia ai tana ko yat se la ngona wa le ia se na tu la wa na tu ai pe nga sko kai se fulu o se fulu mai le ile fianga ai peta ia le masi ile na masi mai na ia sa la ngona ia le nganga o fia ia mai o pumonia ia wa o le vana te sauni sauni mai ai le ia se furu pas furu tau tanga taluai ia ai ona ele i lagona ina ele le loto male ia patoa lagona le ina ua a po ua mai al fainga palo to lua fes furu maleon ia na lagona i loa ia o le taimi ua o tauai ia pe o le nganga le na le ala e wina le paiona alu le palo ta ile painga le nei ia le mai tauat o le le lava le fatu tuanga o na se matu tu malo tu langa pe ona ia pa pe ano pa ia tu le atu le bana o te pena mo laso na fia mai se o pa mo wal mo tala ina nga falo malo o ke lo o le excitement a ngafi mo le mo fa mo wa ko fo yelo no fungelo sa winga ya me se fo ia no fingalo ai masalo le ka pu ku pekele o mo singa kala inga i se meolo karkalo ngoinga ile fongo le o fongo ma le o fongo por me un kwale aso ke mi ko kikire nga sa o nga lo kikilo e lumon me nga ro silsila e lumon mele e po ye singa o finga ngalo i me ye ka ku pum falo nga ku ye e malo fa bitai ia ele ole pumonia ia se o ki nga fo kalinga ole ku fa longo ya ku le pa ia bang fa kala e o pe ia vale un male ku u au kai me kala ngo ai malo le pai ela unha pisa fa pela dai le mau kulung kau langa ke ro ko fai inga le nga mele la fai ai ola ka penga ia le afu ia le afu le ka wo fianga al palmeng ela ko ia il kulanga pe nga ia ia le kai asalo ai pe ole so la avese pa kuanga mal kulanga pe nga ia ile afu ile ponol palmeng e ma ole pumongia anga fa pele o palmeng e o man ko e mai sei sa wanga wa be e ka nga mangingo ia se le fa pe fu la dies fu ka usanga o ku fo ole ku ma ve ma fai pule fa pele la sa usanga sa o ya me la ku fai le ai ole pumongia o uma nga fola el pa ele fo kalai le kolo po inga o le fongo ilonga kaimi e koe fa e koile ka u fianga al palmeng le ala o saungi ai ia ayengi me kupu belanga kaul fong kalai ayengi me ai ol fianga pe vave pe wai ya ole nganga ia ole ka ko wo ai ku so ala ku la fongo le nga pe ngo va nga ole ka pisa ka nga kai ngei pa fa pe leo o se fongo o apo yo o pa kala nga kuile pe ngo va se kuile se wa pe ya nga o el ka kai ke ro fai kau ya lenga ma vai lenga ku la pongo le ku ngi samo la fe ale kai ya ola me ku pu nga ai el pat me nga ya ka wo fia ele ye se fa ku ngal fong kalai me wo le o se ka wo fia ngal pat me ele nga fa lo ba ngel fa ngo ba ir ka ku mo o la babui o look for le fongo le pe se sa no mo fongo no le mo ka look for le fongo le pa look for le fongo le se o ka fa longo le ai i apo i mangaku ia la uma ya wai le ga malai ga uma nga pa ka o kol fa i unga le
ale apo ia ale famsikusili ya o a ho ngisi vai ngai ko kau kam fai ka penga ai se longa lo ia fa valvale e sa unga ke kau fai ngai ia lo e se fa vai o Samoa pe o me la ka o ko ya ina ngang fa lo a lo look forward ia se ka pia ki o po ina la ku lunga ma escort kai kasi fa foile e sa king el bok ya ina ngang fa lo Aro va tai lela wa tali le vai ngala wala nga pe ando fa yatu o le fono sketo foi lele mai le amatanga kusa o laita o to ya so fono so ele ya la se me la aka alo fanga i fuade si au vainga ya pe va ku ngi kusi pe va ku ngi la wa lo pe al merka me ki foi ni pe va ku fa sa longa pe le fa sa la alu la onga wa ele onga ya kongwa oi Danga ao inga siaka maria kau ao kai me e kolo po inga ile fongo o sa wanga ia fo klai a kolo po inga ile fongo fa kula fongo le Samoa ia se ia ulia le Sofia ia langa le Sofia langa ele koi o ai si fa koi a koi fa manga ko longa wingo le o nga ka baki ko ia fa kai dua kau sak al pal menga ka baki kai dua kau sak malo fa tai ole julanga wa tau mawa ni sui o lo tau ta mo mo fa tasi mai to to lu vai o le tu malo ese mai i la ofionga ile ba fa fa to ile tu sa mo tasi ya o te lo foi to mo ele sui o lo tu la ia la fionga pesta au ia inisi na inisi o party fo po inisi o nei o tau mo ni fa tala wala ngor kala fa vai la ofionga vui Aseta ele ia ni isi wa ta wanga dala val fast dei bile nei ole fionga fo ia pesta ia o la lo ta pesta la to wala o ia la fai pule dei bile nei ia po feta o toilan to fa ia wanda tala sala tua ai na ole fionga la vai le fai pule e menino pa la bailana fa iunga pa po kwang fai pe to eta moe ia pe dal fofa pe ole tulanga le na pe ona yai ia ile kai me ngai nga le fasta le olo ua mangingo no sui ia ile nga fa lo asiat malo fa dai o so fina nga lo fiongo foi ile tulanga ole wa ta auto mai yai ia le tulanga le na le molia le tustala sini o le faululunga i Samoa o le tustala tulo mai le tele o pulo ia o le tangata faasala lausa o lo faia pe lau tautua e on lau o foi wala faasala launga ma lau televisi faasala lau o le aso ufina ngā loi le tu inga tulafono le wa va ia tu foi na pe wa pipi i le fina ngā lo le matanga ruang o le minister leo malanga makanga ruanga ile tangi le wa batu ma le fight fo ile ale media wa tauna ve ese tu la fono le laipoloa le ave ese matulanga fa criminal to tono Samoa o le o prosecute po le na wa molia ai se sini o tustala o le so fina ngalo vanga le sa o le sa nanga siata o le pumonia o le ka alo mala wali ia ile criminal laipoloa o se tu la fono ia ja ua ia it's unconstitutional le toi au mainga o le tu la fono tonu o le tatu tunu o le tu la fono o umon so loia ma le toi fa ngaina ai petai na ia le purpose nga lenga ku mai kong o nga o le inga la o le e kan kongunga o le sa kai le tunu e sa fai se kala se si ya ke ia kusa o a fo ia o anga fai unga mamenga ke faia infallible e kusa nga o pe o fai unga fo ile le kua ele se ole kan kunga nga pe ngai ole kulanga ile ila fa siria cha ka kulanga kula fo ole male sole se fa mole ia everything is public information ele se me la ka nga ngai o la ko nga melele o ye le ku ka ko mingisi me la we ka ko o sol ka lo fai
ia mai o ke le kai ka ko ye ia ua la kala le vai ko se makua fainga a fa hiki la a fainga fa komegi le wa wai ka ko a le sili o ngaleanga e fai mai e leisi ku ia me ka loka ai ka ngaka o ka ku le wo le au kuskala a langa le fa alue ao fie me malanga ka pengeka a ele ka waloa fa kula fongo le o lo ngofonge ia fai malo la ko pe fai o la ko se fai nga malo a pule mai ia le ku ngai le ka lokanga o kanga a ia ole pa kala kule kulanga pe ngai ai sorry o kia o kai mi le vai le ku on sa ia ko nga fai ngai ia o ke le ale kanga luenga leo me kwale fia i mengi ka ku karsia le ala nga lai mo o uia se po pe ale me o ia ia ole babe mai fo o le fai nga palok babe nga kilia le mo pole o nga ngo sale o i kongor ka ku ia ile nga fa lo malo fa tai au te loa la le umista tu te mi wo o le tūlanga le foi vanga o le fiafi ia le te bifo o fa tūlanga ino le proklame o na mai ai la fo le lima le te New Zealand ai ele foi tatou vanoa na tali tu foi lava se tau mai alo pisi Samoa ia ona toi fa wa foi le o pe o tatou tala foi ma nga sa tatou faʻasoa e mawalo vanoa i vai aso te tasi ia o to mai ma fa iloa ia ai na ona lafo atu o le vanoa le nei lau fionga vui o ia inisi o vaenga e te silafia e te tau ona wha mailo i le tunu ia po tūlanga fo i te tonu o le tū malo ai me se fo i lava o au tāpenanga ia o te ilo le vanoa le leile nei e mwhai ona tu inatu le nei teimo le fiafi malanga whaaloalo malo te atu asiata ia ole au te lenga ole la whamtalanga le nei ale tatalo i le tātou tunu. O te le whaoa ia ngā luenga a le ofisa o whainga palota. O le matua vai au nu mera o le whainga palota nei. O le tatalo la i tātou tunu. Aua e te pisa ba e le fia nofo. Aua hoi e eiso tali tonunga e te wha moe e o atu sui wha tu e ave oe e CEO i le ke alu e whakingo le whainga o la waiti a whai o lo e le fia ia e le fia ma e kulai e ke alu e a po i whakingo le skalainga o lo wingoa a wan whainga paloka e ese lola ia o umai le koe whaonga inga ia ma le lola pou le ua pai ia inga ia whapea o ngā langa e sui le whainga o le system e whai ia fingerprints e mo mia ia ole nganga lea ia talo tu fo le matou tu malo ia ina eu tu lo pangia apa ia te ilo e tele i toe papawina lo le stala wal finga palo to lua pelu suma leongo pe apa ka ko ke uri aku lua pelu furuongo ia o te tauna ona e anga i e a fo ia toe fa po lo le stala e tulanga e pe ona iai ia a te tonu ho i o le tele i o le tapenanga le lei ua patino ina o le ableo o iai ia el tatou ainga o le fatutu le tua sa mo tas le tano atu o fatutu le tua sa mo tas ia e ma eu foi nga luenga o lo fai o vai o le mesi na leanga siata ma le atawa o fa pia o le ofisa nga ia la fanga mai tu malo a fa bela ele o mafai o nga wa e kanga kai nga ia fa po la ko le ska a wal fa nga palo o tulanga singa leona pa nono ai ia ai koe kalo koe ka ku ngula kele be se lavo ka ku ai ngol fa ku le ko sa mo kas mo o mia lo ko wa tio ia e koe fa ko le skala ia ile ofisa o ale o savai ia la o ile ofisa i savai ia pa pe ko ile ofisa i polu ngai a koe ka milo ko ia o ile ofisa o fainga paloka i sa la fai mangu ku ia se ia lo fa o ngar ka ki nga o ko isi ofisa ai le leanga ku ngai ola ku ainga ai o ku sala pai pe o ia o ngol fa ki ngol fa mo wasa mo lo manga ia ai la vai fa kalinga kulia ia ko kele o ka ko ia ole se kala lea ma se langonga pulpuli lea asiaka pa pe hoi na tunga lea ka
ia mo kako pilo inga mo le foi fa malo man fa kai ia ngo le aba ngo mau ia kako faʻasoa ai mau rua tungai ngai bai ngo les ia kan kongo ia ko mo ko se o kako wa mangoa a malu lua ko kako ngu ai se u lape ia alu ngai bai ia fa foi mai pe ia bui ia songa fa vale ia wala vangi ia ilu kako va ngofo ia mai kako ngu i Samoa ia aso i foi ia Mori fa malo mal fa tele la u fionga e le sui mautinoa fa odioli ia ole ai ngor fa tu ile tu sa mo tasi mai le tu malo fa sale nga numero 5 malo fo lo sa malo le pale malo le tau watai ia ai fo il sa ngale mu tu lang or soi fo malo loina ia i fa ma i nei vai tau or soi fuanga ia malo fo ia tu ia le lango lango sua me se fo yo le nau tai na ia ia Samoa i se solonga le lei tatou fero i pea ma so tai pea lo fatu fo i le fioga le fretua ia Naomi ia me se fo i le peo le aingali ia ma tatou ainga ma lava ma wo ma pa anga le tatou wala ata o le Blue Wave TV Samoa fa so i fo ina mo le dei fiafi ia lo fa place sai fo ia mai tatou mangai ki lia ora lo pulu Ia fa pepo Bondi Beach po fa pepo po funga po Waikiki Beach e kakapa. Bondi Beach. Mana ia telele. Mai vai nga umor fa tal noanga. Mana ia le talo fai ulen te talo mai ai vui. Le nga le me fo ile o se e Samoa o se e a le fa fonga ma le fa no mani. Ele tala se na ma wano ma fo po te fa so na nafi ai wo mo mele tala fa vau i West Auckland West Auckland o fa ta ma ia se ta se o fa lo se ai Samoa i mu ai se unga ne fa ma fu anga ku na tau pulingi el tama alo tua ia lo fa fata ai tu ultina e vai pulingi ona tu mar tau tai ai le songa fu ngano antoa ia ma pulingi pa i mare o nga mu fa io caro o no fo le fa pero ma vo ina le pi fa e longo mali e le wingo le ia tala moni la ia o tam fa tam ia i male mota male ainga caro ia wa ka umai la ni tangata na vidi mai te umata no api ata mai fa mai sori ya lua ka ka ya ere wa mu re faro le ai o ka fio pena ko fo a foi le winga na la tala o va tu le tangata na so fa pe o le tala la tala ula mai ai na ma umia ma tano mai lai mongi ya kala mongi ya fa mai senga ma io la tele wa afia se soifua ai ole me upu monia wa se er maka ora ka ia ngalo i ma puringi na ka se le kamanga po ka puringi fa la pero ku me fa la ya quiero con la vaya me lo so ko inga ai wa fe ver go inga ne ya ba ko so ko inga no fo ai sanga pisa de la wapili le fo fkalai o le wa ngau ai ko e pili le mele ki nganga lo inga ke fa inga popo ai fai lava la me wa inga fai le mele o le tasi le vaenga ua le sauna fai o momo fai unga fai lunga o le leo iai o le anga vaa o le tangata fai unga kire mai o le pili lea e ai le teritorunga o umulvang fai e kau i fangor sitei moi e kau fangor moi o le pili lea o matou walanga al tango fia lo le pili e mai mo meo to ina matutua mai fafo e o mai loke meia e ta ua tuaila i ua lea nga vaa fai e kau ai la fangu in mele ai mai ko inga e fafo ate o kau ai o fangu la me ku o tau so foi fa
Le wara. Ele se be folk ko so. Oh my good boy. Le mele no vautuaina I lava fiame. E sila le mea. Le anga le se me fai ngofie. Le me or kau fang. E fa fai ngofie ko fang. Wa e malama foi o manu fui. Que firma brava. Pa fega o se firme la foi kangi firme ya. Ma ko ni for kangi firme le foi fa kan. Ala ko oso foi fa vai kia ku ngala foi la foi ma fa firme me. Me ia no ula pata ia firme olo. Ya. O le lua lea. Pe lua lea no ula pata I menei pale mai da matou harmony. Yeah, harmony. Mea ia no whaiatu I alua pale ofi menei. Awange kango I awane I malanga se vai leina o menei. Awalanga e le whaingo fie. Le tohu mai o menei atia. Ai ki la fia o le langa mai meo le kingu. O le tamai ministalia. E wale ki kai. O le tamai ministalia o te whaatu saina I le mole mea o le se. Mo le se foi. Se lang me maka pole. E le solo. Ina I foi. A le mea le na tupu e le atu pipi le mea pese la wesi. Pipi o le lau kuava. Ki nganga lo lau ngongu pipi. Pipi le mea le lau ngongu. Ia on ati lea ma pe ye pupu ai le lau ngongu. Na toyo uma mea le tia. Le ala foi le na laino mana tuloa wa te tau foi o na tulia. Le foi lau watu. Whaafitai ua te le tūlanga minista wa iai. A ole au te wawai atu, e pe e tau whanga mai. E ele teimi o te toi fo iai tutonu, o te toi sa whailo tutonu o... Whea le koe fo iai. Pe awhina ngalo iai. E le kau koe pōsinge ke le koe fo. Tasi na nā le toi sau. A asu mangi. Sula mana ia ua ta whea, ole wali nei. Ua matua whale tonu ai lau pae inga. O le fie loe fonkoe por ase rua karan fie mele fongo lea. Wangu kwa le fie karan ngua kwa fonkoe au. O umatu ai ngā awala o te mana o e tuli ai funa toe. Wa, o le mele iai na tau au na leanga lo ulu. E se tau su engo se awala lelei e tuli ai whaata mali. O kuri whakamari. E oe, e whaingata tele lau te tui te tai o nao se tangata e iloa lelei le vaenga vai o lo whatu. Le kukam kaupo le kunga vale o lo o le vao le ana vale sorry, what is it? Okay, vai ya o le aso ya uma le aso ngei. Wa ngaka e mang ko molia me makare ko inga u fasar ko inga moi fasa fasa o kakau la faika ko e fai my submissions ta mo mo il maka pura maka mia se paro ka referendum ya faika ko wa moi ma ko sa ko le amnestia a fa pe ke finga ngalo e to fa wa pele mai to in ya o la ko nga wa ko mai post mai lunga fai mai la ko post mai lunga e fa wa pele mai ngor ko inga leilang o boyero tel tununga tu lo wa lang o li ata wa le so ma ko fa le mai ko inga o no o le ko nga ai la ta avela o no tele face fai unga la ta o avelta audience ya ba Australia ka mai wa a matter weekend post mai lunga e te mana e fa wa pele to ina ai mana tipi
Awal fa umia post. Yo, ngal fa mai kipi ka mai la wala len kipi. Kipi ka umia fa kipi. Ta umia fa ngai fa. Lang boleh lawan ni ni wan. Ni me wan inga musul ko in. Boleh lawan ko inga kau. Boleh lawan ba. Ai kira isga. Ora sina nga kare fa mai. E ko uber ko inga. Ai suile maka. De ai awa. Maka nga, ora maka na ko inga suile maka. Ora maka ka ke foi Amerika ma ver maka. Le suia se si maka. Ya. Wa e kiro. Ai mo ka po. Ya, sa no. Ki me hak mo wir os fa ngap. Ya. Mo wir os fa ngap. Getting jaso. Kai ka po kalama man. Pa fifia ka ko ku no su fonga mangi ma di ia fa tele lava tai lau fionga lau sunga le ataua ia po o fo ile uso matua tu lo ia o kai hau le asufanga ia langa le se ma por kala mitai ia fa tele lava ia mo le fa manuanga nga uso mai wo ai wo pa uya bui ia ai uma ina le tai ai sa le voice mai Happy birthday to pese mai ia le vionga ia bui ia se fa manguanga fa ve kai ua usu mai ele upcoming police minister ia la se fair pe langa la se fair pe le kiripi de oronga leo si fo ia foi ia war fa mo foi le palelo ia o fa kurole lalangi ua usu le mingiskar o sfanga se kofo foi kule primeiro mingiskar o ia ka mingiskar com kau ia la so tai aule tu langa foi le manuia fa mo to le uso tu lo o fionga vui ia manuia foi ia le saunia tu lo weekend mo la to uma foi o lo facili mai le tatu o fo ile le Tautai A'e mal merchandise o le weekend mai le aso tau o le afa tau wina i le tatu o le amaua nai me le pone fa tau me le pone i le Pacifica Link supermarket o le Pacifica Link shop i me le pone ia e fai tu fo ia i al fa la wiloa ia tu langa fo o le amaua nai le tatu mitiafu from the morning tomorrow le malanga ngai mai le ta ia wale molia tu na nei malanga ofu na nei ia ba wai ofu ia faitanga ia matatu wa ia lava fo is wrong Tautai A'e ia o toi me le pone le leva na medi mai mo ka sen melia tu ia le ole a mau le telefo lava piki ia le sizes la foi la ia matatu kala le a me pone purple Melbourne Storm le Royal Color Royal na foi la mau ai foi ia le lanu fia ai me le pone to au la kapi ia e mau ai foi na le tatu a Tautai A'e mai ia fa'aftai atu e tatou company lagolago sua e iai le stala na fa'aomaru ke fiu e tausu e tuluga mo Hawke's Bay o leu te tau va'avaai atu lava Hawke's Bay laga na sen mai e le tagata fa'amalie atu situafine na tago sen mai e te au se'i tautu e va'avaai atu lava otherwise o lenā e tou te silafia lava okay I think I've got it ia o le lesitala o le afai le tatou fonotanga ma le fa'ataunuuina ai le tatou lesitala i le hall a le worship center i Flaxmere address 270 Flaxmere Avenue i le aso to'ana'i nei ono winga taiao tomorrow i le tao le lua i le afiafi fa'amolemole tatou i nai Hawke's Bay po Hastings Manaipia o mea manaʻomia fasul tala ia o lau lesitala tasi lo water passport photos one valid ID po le laisene po le tusifolau po le pensiona ia angalele atu le tua ave atu lo tou soifua ia maso matou ola vai tatou felo ia i le aso i le manuia fa'afetai tele lava o le isi fa'asilasilaga Ryan, do we have Wellington? I believe I sent it to Jake yesterday just before we finished fa'amolemole sa o fa'amalia tuai si uso ia peseta ia feta lenga sa mai le fa'asisilaga a le fionga peseta
ia ai ona o la sira fio fe pesta ia ona Ryan Lee ai ole a fai atu la fai tau atu ia le nei taimi a fa fonga mai tatou le lo mo Wellington ole isi fono le sau i ole stolta o me which is ole fai ungol vai aso le tau ia fa mai ne o tai lo to pa ia sa a fai nga sa mo ole le fa silanga fi to tonu lava ia mai fotonu le fui niu le la palapa ile mamalu ma le pa ia la silasi o sa mo o lo alalam papa au ile lo mua o a fa malo lo si Wellington ia ole a usuia le tatou fonotanga ile aso to ana i toru se furu ma le tasi o me ele o kaeaola o le skoanga i o vai aso fou fai ungon masina mai le se furu ma le lua ile a uli ile lima ile a fiafi ole a fono ole fono le a usuia ile hall ale PIC i pitone fa mole lo tau pa ia tau au mai lava lau kuka manongi mo le tatou fa marusinga o le aso e fa mana tu atu foi a fai e fai ai foi ma le tatou tau sala a pitonu utai tasi e fa mana tu ai le ono se furu ma le tonu tau sanga talu ona tu to tasi so tatou watonu o le fa linga lea ile ava ma le fa lo tele ia tau lava mo se tatou lo mo Wellington tatou fa silanga lea ia o man ma programe yeah I think that's the one Ryan yes that's the one fa silanga le mo tatou Wellington ia mo so taimi screenshot le lei o le mo fa ungot programe ia tatou felo ile vai so fo tatou programe masani have tai fa manuanga ia pe afa pe ole medi mai se so epikopo fa tu so epikopo Utah ia bishop savai naya tu yala savai naya mar fa tu siniva fa mai le ai te mana o fa au pe ali tautua asto ino stui io longo winga ia fa e sa ngoro mengi o fe au ia e leila ska ko wale la ska ko vote fa ia ko ia la ngolo fa la vale mo Dia si ka fa ka pe e malo ala pa ro ka si ka fa ia fa tai fo ise uso ia na yo uso fa sala laulo to fa beli mai tu lai pa fa tai soa ia thank you sir ia fa tai mo fa mlianga ia Filippo Leolahi ta titi Filippo le fa tai tele la ia sia mani to filau ma auto au ke fa yar kala sko inganga o su ainga ngai fo ia i ngai uso yo ka ua ingo e sei de si vaenga e kele ku ro fala nginga o sua se fenkar kupu le fa merka malo siata se mane ia fa lu se le ni va ia ka ki Filippo Leolahi ia fa lu se le ni mai ko fa mangu yanga o ko wanga e le a fia voli to te ia le va venga se man ko filau mo towia ia e lo fa teleto o proclamena le vanga la fiafi tatou fila ila sofua soifua me manu SMI Manu le hatu o lo fea fioa I au ki lani li usila e tausa I lia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaita I mawhanau. E tasi lava le whele o loa I au ki lani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse mara Cape Town I le malai vale. Le Eveni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota si nau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nail mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a
awa e tāua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mea se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Brisbane Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Talofa lava and welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quickfreight o se au nanga vave to e faʻatuatuaina auā le lafoina o lau container po o so o se faamomoli e uaiga i Samoa. Faafesoʻataʻi vaʻaoao i le o iva tolu iva tasi lima iva tolu tasi po le o valu selau fitu iva lima tolu fitu alu. Le Quickfreight auaunaga vave to e faamalia lotu. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. SMI. Manu le hatu o lo feafioa i au kilani li usila e tausa i ria di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mitiafo whapea la e mo tamaita i mawhanau. E tasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Colton Drive. Out of a tono le vole warehouse market town i le Malai Valley. Le Eveni Pacific New Zealand. So for manuia malalangi ma, o loo ingoa o matai'a leo tasi nau mea tau whao, o a'ua lawyer Samoa I nei le mata ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fesoasoani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whaingaluenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tāua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mea se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Brisbane Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Talofa lava and welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quickfreight o se auaunaga vave to e faʻatuatuaina auā le lafoina o lau container po o so o se faamomoli e uaiga I Samoa. Faafesoʻataʻi vaʻaoao I le o iva tolu iva tasi lima iva tolu tasi po le o valu selau fitu iva lima tolu fitu alu. Le Quickfreight auaunaga vave to e faamalia lotu. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what